Yesu ashimwe. Haleluya. Ya turanezerewe rero, Imana ibaha umugisha. Iyo tuvuga kuva 14 ku murongo wa 24 siho twahera kugira ngo mubyumve neza. Biragomba ko twintroduiza introduction. Kuva 14 kuri 24 haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza. Ariko yo mugira ngo yitegereza mugira ngo yaranezerewe. Yarabisuzuguye. Yarabirakariye. Ibikurakaza Yesu birakaje Yesu. Ibikubabaje biramubabaje. Arabyitegereza. Yitegereza ingabo z'abanyegiputa. Arazitegereza bacikamwe igikuba. Haleluya. Akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana. Ntabwo bajya bareka kuvugana niyo batsinzwe bagira bati. Ariko ndebe mugenzi utobanyegiputa buri babwira ikoranabuhanga. Baravugana sinzi ukuntu bavugana, sinzi ukuntu bakomunika, sinzi ukuntu bahura ngo baravugana di. Ariko ibintu bavuganye ni byiza. Baravuze ngo duhunga Abisirayeli. Kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa. Oya mureke tubahunge kuko aba bantu Imana yabo irabarengera igakabya, irabarengera ikarengera, irabarengera no irakabije kubarengera. Bigomba kumenyekana ko dufite Imana iturengera. Ariko mwavuze amina cyane. Ndashaka kugira mubwira mugenzi wawe nta pfunwe dufite kuba Imana iturengera. Haleluya. Hari ukuntu umuntu agenda n'isoni ngo Imana yangiriye neza cyane, Imana yangwaririye cyane, ngo bagiye kuvuga ngo nabaye favorize. Imana igirengera Abisirayeli, igirengera Abisirayeli ikabarengera kugeza igihe abanyegiputa bonyine bahunga. Baravuze ngo duhunge. Aho bigeze bino bintu ntabwo twabihangara. Aho bigeze ibi bintu ntabwo twabana nabyo. Nimureke noneho duhunge. Kubera iki? Mu gicuku cya nyuma Imana yarahagurutse. Ndashimira Imana ko igize igihe ishakiye. Ariko muri iyi minsi, muri iki gicuku isi irimo, muri kino gicuku ibihe birimo, muri kino gicuku abantu bahagurutse, muri kino gicuku abanyegiputa bakomeje kuvuga ibyo bavuga, Uwiteka arahagurutse. Haleluya. Arahagurutse mwoka byaramo. Arahagurutse. Yesu ashimwe. Vuga ngo mu gicuku cya nyuma. Ya ahagurutse, ahagurukira yitamuruye. Vuga ngo kwitamurura. Araza aritamurura maze yitamurura mu nkingi y'umuriro. Yitamurira mu muriro muri fire week ariko mwavuze amina. Yitamura mu nkingi y'umuriro. Amaze kwitamurura ngo arabareba gusa. Yarebye ingabo. Nta mwanya afite wo kureba abasivile. Yarebye ingabo za Farawo. Ariko mwambabariye bene data. Ndashaka kuvuga ngo yarebye ingabo. Arazireba gusa zonyine zigira gute? Zicika mwiki. Zigiye gucika mw'igikuba. Hari ibintu rimwe na rimwe abantu bajya ngo nitukabivuge wenda ntibivugika. Iyo umuntu avuga ubutumwa ari ushaka kuvuga ibintu uko biri. Zicika mwiki. Ya zigiye kugira impamvu zishaka toilette. Ariko vuga ngo zigiye kujya kwihagarika. Haleluya, haleluya. Vuga ngo zigiye kumva mu nda byifuruze. Ariko mwavuze haleluya hano, haleluya. Hari ururimi badahindura. Zigiye kumva zimerewe nabi. Bavuga ati niki kibaye? Zifate mu mugongo, zifate mu nda, zifate mu bitugu, zifate ahantu hose. Ariko mwambabari. Haleluya. Bira mugenzi ngo zigiye gucika mw'igikuba ariko icyumba zigiye kwicaramo sasa nicyo gifite amakuru. Zigiye gucika mw'igikuba. Zibaze ngo strategy yagenze gute. Reka mbabwire ukuntu zicika mw'igikuba impamvu ziba disappointed.
bivuge mujye mu Kuva kuri 14 uhereye ku murongo wa mbere. Imana yabwiye Mose, mukomeze mu nyumve, haleluya. Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli icyambere basubira inyuma. Hari abantu bakubonye usubira inyuma bagira ngo urarangiye. Mbabariye vuga ngo basubira inyuma. Gusubira inyuma ntabwo ari esheke, gusubira inyuma ntabwo ari ukunanirwa, gusubira inyuma ntabwo ari ugutsindwa. Hari igihe Imana isa nkaho isubije ibintu inyuma kugira ngo nibiguruka bizaguruke mu mbaraga. Haleluya. Turacyari kumwe. Ndashaka undebera umuntu mwicaye utubwira Abisirayeli basubira inyuma. Imana ndayikunda. Haleluya. Abantu bashobora kumva Imana neza y'Abisirayeli ba mbere n'abasirikare. Nibo bonyine bashobora kubyumva neza. Iyi ni strategic war, iyi ni intambara. Haleluya. Iyi ni intambara. Iyi ni intambara, abarwana nibo babimenya. Hari igihe basa nk'abasubiye inyuma. Aduye akavuga ati turabarangije, kumbe basubiye inyuma kugira ngo bibone mu imbaraga, kumbe basubiye inyuma kugira ngo bongere baguruke, kumbe basubiye inyuma kugira ngo bongere bafate ikirere. Gusubira inyuma ntabwo ari ugutsindwa. Nshakira umuntu utajya ufashwa muguti taha iki cyumweru si cyawe. Haleluya. Muguti si cyawe rwose. Haleluya. Iki ni icyumweru cy'abantu baje kwatsa umuriro. Iki ni icyumweru cy'abantu bazi cyabazanye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngiye nkunda ibintu byaka ku buryo nakwicara no kuri Zoom nkiyatsa aho kugira ngo nicarane n'ababukonje. Haleluya. Ariko komeze wicare aho wicara. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo umujinya w'Imana uri ku banyabyaha. Vuga ngo umujinya w'Imana uri ku banyabyaha. Ni ijambo riri muri Ezira 8. Haleluya. Igihe bajyaga kugisha Imana inama baravuga ati umujinya w'Imana uri ku banyabyaha, ariko amaboko y'Imana ari kubayishaka, ari kubakiranutsi. Ariko washatse basumira umwiganye umuntu w'inshuti yawe muguta amaboko y'Imana kujeho. Yes, umujinya w'Imana muri kino cyumweru uhagurukiye Abanyegiputa bagiye gucika mu igikuba, bigiye kubarangirana, bagiye kwibaza aho wasengeye, bagiye kwibaza iyo wavuganye nayo, bagiye kwibaza iyo mwavuganye, bagiye kwibaza ahantu wari wihengetse ujya kuvugana nayo. Hey! Imana ishimwe. Bagiye kwibaza iyi business ye yongeye guhaguruka gute, abana be bongeye kwiga gute, urugo rwe rwongeye gusunika gute. Haleluya. Ni gute twongeye kumubona ari kuvibra, yongeye guhagarara ate. Hari ibintu Imana igiye kuzimya, hari ibintu Imana igiye gukura imbere yawe, hari ibintu Imana igiye gukura mu muhanda wawe. Reka mbabwire kimwe mu bintu Abanyegiputa bafite umunwa. Oya tuye tubyemera, bafite iki? Mujye mwemera iyo umuntu afite ikintu urakimushimira. Ariko mwavuze haleluya. Umuntu afite umushinga, haleluya, uravuga uti umushinga wugize ute, urawufite. Niyo mpamvu muri Yesaya 54 pastor Bibiliya ivuga ngo indimi zabo ngo hari aho bazaterana, ngo ariko subite kuzaho bateranyije, ngo ururimi rwose ruzagira gute, ruzahaguruka kukurwanya, uzagira gute, vuga ngo uzarutsinda. Ariko nubwo uzarutsinda rurahari, nubwo uzarutsinda rurahari. Abakwiciye isoko, abagiye bakagupfobya, abagiye bakica projet yawe, abagiye bakicara bakajya ku magambo, abakwiciye urugo, abakwangishije abana bawe, abagiye bagakoresha umunwa, uyu munsi Yesu abafatiye icyemezo. Ndashaka kuvuga ngo mu gicuku cya nyuma. Haleluya. Gicuku cya nyuma. Gicuku cya nyuma. Vuga ngo gicuku cya nyuma. Ariko iki ni igicuku cya nyuma. Ugiye kujya ushakisha ibyakurwanya gufita ku Mana byagiye he? Byagiye he?
Imana ibyambuye imbaraga. Hari ibintu biguma aho ngaho ariko bigata agaciro. Vuga ngo bigiye kuba expired. Ibintu byamaze kuba expired biba bihari ariko ntibirika. Ejo bundi turi muri hariya nyine muri Europe, Imana yarambwiye ngo hari ibintu byajyaga byihweza bigasa nk'ibipfuye ariko bitapfuye. Ngo none bikongera bigahaguruka bikaza bifite imbaraga zirenze. Ibyo bintu murabizi ko bibaho, sibyo? Iyo yari strategy y'umugabo witwaga Goliath. Goliath nicyo kintu yakoraga. Goliath yarihwezaga mu kanya akagaruka agatukana, mu kanya kongera akagaruka. Hanyuma Goliath aragira umwanya wo kuvuga kandi bura nawe agira umuntu. Noneho ariko mwaretse bere data, Dawidi yaje nyuma, ariko Dawidi aje bireba kubesha ngo uceceke. Aje ntabwo yahagurutse mbere, ariko yahagurutse nyuma. Agarutse azasubiza Goliath. This week kicyumweru nicyo gusubiza ibyari byaguhagurukiye. Nshakira mugenze mu bwo tugomba kuvuga, nta kundi wabigira. Ugomba kwatura muri kino cyumweru, ugomba kwatura kuzagubwa neza, ugomba kwatura kutazapfuzarama, ugomba kwatura kuri amahoro. Ariko murahari bene data, ndashaka undebere mugenze ngo subiza Goliath muri Fire Week. Araza azamura umuhogo umwana wabanye n'Imana, aravuga ngo wanteranye iki? Ariko mubisubire nimutabivuga ndamenya ko mudasoma Bibiliya. Wantanye iki? Inkota niki n'amacumu. None genda kugira gute? Mu izina ryande. Yaramusubije ntiyamusubije, ariko mbere yuko amusubiza yabanje kwegera akagezi. Mbere yuko amusubiza yabanje gusingira inkoni. Mbere yuko amusubiza yabanje gufata amabuye 5. Mbere yuko amusubiza yabanje gufata amabuye ayashira mu mvumba y'abashumba. Ntugasubize utaragira ibirwanisho bihagije. Murahari. Ndashaka undebere mugenzi wuti ntugasubize utaragira ibigwanisho. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Ikigwanisho cya mbere rero ngiye kukubwira nuko Imana iri kumwe nawe. Mvugira ngo haleluya cyane. Vuga ngo Imana iri muri jewe imbere. Hari ibintu tugiye kwihaniza, tubibwire ko tutashobewe. Tubibwire yuko nubwo twanyuze mu bukene tutari abakene. Tubibwire yuko nubwo twaciye mu bibazo, ndanze. Tubibwire ngo ni iminsi twanyuzemo ariko ntabwo ari final. Hari abantu turi kumwe. Haleluya. Uyu munsi ibintu biba biratanga amakuru iwawe ngo tegura imva, bibwire ngo ndacyahari. Ibintu biri kuvuga kansere mu mubiri wawe, bibwire ngo nta kansere. Ibintu biba biravuga diabete, bibwire ko nta diabete. Bibwire ngo wa diabete we uhuye n'igicuku cya nyuma. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibintu rata ntibiryoshe. Uyibwira uti ntabwo ufite ijambo. Reka mbabwire ikintu cya mbere, cyangwa n'icya kabiri cyangwa icya gatatu cyangwa icya kane, ko byose turabyita ibya mbere kubera kunezerwa. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Abanyegiputa ntabwo bazi intego ya Kristo. Batugwanisha ibintu bitari mu ntego ya Kristo. Akwirata akoresheje inzu, ntabwo azi ko inzu itazajya mu ijuru. Ese hari abantu turi kumwe ahanga, ntabwo nabumvise. Akwirataho akoresheje V8 ariko ntazi ko V8 zitazajya hehe. Ndashaka kuvuga ngo biriya ni inyongera badukubitisha. Umuntu aragusuzugura gusa akoresheje perike. Hari abantu turi kumwe ahangaha, hari abantu turi kumwe muri iteraniro. Ibintu byinshi adukubitisha pastor, ntabwo bizazamuka impanda nivuga. Ariko Bibiliya avuga ngo niyerekanwa tuzasa nawe. Niyerekanwa. Ariko hari abantu bambabara bakavuga haleluya rata. Haleluya. Ibintu badukubitisha ntabwo byanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
ariko mwavuze ndumva ashaka kugira ariko mwavuze amina. Yesu ashimwe cyane. Ndabera mugenza muguti intego no kujya mu ijuru. Tukiri inaha rero tuzasaxidinga, tuzatera imbere, tuzakora, tuzabaho, abana bacu baziga neza, tuzakora iby'ubutwari, nta kimwaro kizatubaho. Yesu ahabwa icyubahiro. Ikindi kintu ugomba gukubitisha abanyegiputa, ntugomba kurwana mu mubiri. Barakubwira ati nkurusha amafaranga, wowe ukabasubiza icyakora kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bibyara inyungu. Ariko mwambabarire, oya uyu munsi naje kubasubiza nawe uyu munsi ngiye kugusubiriza. Dore Imana yampaye mikro. Haleluya. Yesu ashimwe. Nakubwira ati Yesu mwagendanye wambaye ubusa, mubwitwa munyegiputa we, n'inyoni zo mu kirere, haleluya, zizibona ibyo aho kurara, zifite aho kurara, n'indabyo zirambaye. None ni gute jewe uriho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu sindatambuka nambaye ubusa muri Kigali, ndacyambaye Satani mvi inyuma. Abantu turi kumwe aha ngaha. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Mwe gushaka kugwanisha ibikoresho Yesu atabahaye, aho niho hari kubagonga. Sinzi niba wenda byumvikana. Imana ibwira Mose icyambere, vuga ngo icyambere, ngo bwira Abisirayeli bagire bati nutabyibuka ndahita mfuga igitabo. Basubire hehe? Basubire inyuma. Noneho nibasubire inyuma bagende babamba amahema. Si ugusubira inyuma gusa, ahubwo ubambiki. Niho kuvuga ngo ugende utuze. Ni gute natuza nasubiye inyuma? Ni gute nakwicara mbona abandi bari kugenda? Ni gute, haleluya, nazima mbona abandi bari kwaka? Ariko Imana iramubwira ati babwire. Imana umugambi ifite nuwo kukurinda kurusha uko wowe ureba. Hari abantu bateye imbere ariko bapfiriye aho bageze, ariko Imana ntabwo ishaka kuzapfirayo. Ko mwavuze amina cyane. Nibarangiza babamba amahema, ariko ayo mahema bayabambe he? Hafi y'inyanja. Ni gute umuntu abamba ihema hafi y'inyanja? Hari utuntu bita dead ends. Sinzi niba dead ends, reka mvugeho gatoya. Sinzi ko ari wagenda ahantu ndajya mpabona igikondo, hari n'ahantu twatuye hariya hirya hari agahanda kameze gutyo, ukagenda uzinguraza kupfumura mu yindi quartier, ukaza ukagera ku munota wavunitse wagenze, ugasanga uwo muhanda ntufite ahandi hantu ujya. Hagize hate? Vuga ngo dead ends. Yes, hafunze. Ugahita wibaza ukuntu ugiye kugira ute gukata kugira ngo ugire ute usubireyo. Ariko Imana iravuga ati no, mwe nimugera kuri dead ends, nimugera ahantu hamaze gufunga ni umuhanda pe, ariko nugera hahandi udafite noneho ukwikomeza, uhabamba ihema. Ugomba kuhabwira ngo I'm here to stay. Ariko mwavuze amina. Hari abakristo rero muri iki gihe iyo ageze kuri dead ends yumva ngo ari ikimenyetso cy'uko atariho Imana yavuze. Uribesha cyane, kuko hari igihe usiga igisubizo cyawe ukajya ahandi ugasanga uhuye na dead ends, kandi wakagombye gutuza ukabamba ihema ugategereza ukagumaho Imana igushaka kugira ngo ikore igitangaza. Igitangaza ntabwo cyitwa igitangaza kitarahura na dead end. Amina, glory to Jesus. Haleluya. Bwa mugenzi ngo hahandi habururangiza. Muze kuhasoma hano uri nyanja ngo imbere y'Barisifoni, uti imbere y'aho hantu muze kuhasoma. Abariho mugira gute? Mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farao azavuga rero. Ibaze none mwamaze kubamba ibihema, mwageze ahantu hafunganye, noneho Farao agatangira akavuga. Umva ukuntu ngo azavuga. Muzi ko Imana ivuze ngo basubire inyuma, irangije iravuze ngo babamba amahema, ariko ntibayahambe hagati mu butayu hagati
urumva y'Pihahiroti hagati y'Imigidori n'inyanja na hano hagati. Noneho nibarangiza babamba ihema, niba mara kubamba ihema Farawo atangira avuge. Ibaze urabambye ihema, nibyo ari kuvuga ukuri. Ari kuvuga ngo you are no longer moving. Is it true? Is the reality? Kuba ikintu ari reality ntabwo bivuga ko ari ukuri. Sitira wenda kuba condition irimo ntabwo ari final. Ntabwo ari yo final ntuza yawe. Nivuga ngo condition yawe ntabwo igomba kukuvugaho, ntabwo ari igomba kuvuga uriwe. Kuko ahantu uri uhari kuko ari Imana yahakuyoboye. Sinzi ko abantu babyumvise. Ni kuvuga ngo aho hantu Papa Labani bagiye bakabamba ihema nuko ari Imana yari yagize iti. Ako kantu mwakumvise ndashaka tugendane kuko ejo ntabwo twagurukana mutumvise uyu munsi. Vuga ngo n'Uwiteka wabayoboye kujya aho hantu. Ni gute Imana ikuyobora iruhande rw'inyanja? Ngewe unambwiye kujya imbere ya Kivu nta bwato. Nabwira Imana nti Imana urampimye ndabibonye. Urambwiye ngo nce mu Kivu ko no koga muri piscine ari ahamana ariko ndebera mugenzi ngo wowe wogutera. Sinzi wenda mwebwe. Mbarizo umuntu atari ko wogezehe woga. Sashiwe cyane. Haleluya pastor. Noneho koga muri piscine na yindi tubatiriza. Uziko nagiye kubatiza hariya muri Europe ninjizamwe abagabo b'imbaraga. Ngiye kubona babagabo mbona bari barancika. Ndase babagabo bibeze biti. Ariko Imana ihumugisha leta y'u Rwanda iri kudushyiraho gahunda yo ngo tubatirize muri Yorodani aho dusengera. Sino amapisine harabo yahitana. Ariko bene data n'ukuri abo bagabo abo pastor ni wari urimo. Yes ashimwe cyane. Noneho bamwe bakajya mu mwuka ngo haleluya. Ariko turabatiza bro haleluya mazigabanyije tukabanza tukareba ko yamazi tuyakira. So ibaze noneho piscine yonyine ntitworoheye. Ubwo abantu bari imbere ya Kivu bikagenda gute? Noneho ibaze inyanja. Inyanja iravuga ngo ni ikintu utakwambuka. Ni ikintu kitakuva imbere. Nta mato, nta kintu na kimwe, nta na kimwe gihari. Ariko aho nyine hafunze, aho hanyine ubona nta sefini. Noneho ujye hagati, ujye hagati ubanze urenge Megibori, ujye iruhande, ujye hagati yabyo. Ntugishoye gusubira inyuma kuko inyuma hari ingabo za Farawo. Imana ikagukingirana ikavuga ati mwe babwire bagende bamara kugerayo ngo none ikintu ndi buhite nkora. Uzi ko yabivuze mbere ngo ikintu ndi bukore Mose ngo ndahita nangira umutima wa Farawo. Aho nyine ndawunangira shaho mugire nkibuye. Maze nimara kunangira abakurikire sasa. Bira mugeze ngo twari bari bafite amakuru. Mutekereze ndawunangira abakurikire. Namara kubakurikira rero arabakurikira musenge abakurikire mwiyirize abakurikire ariko nta cyaza abatwara. Ariko mwavuze ami ndashaka kuvuga ngo kugukurikira kwa bifite deadline, bifite umunsi ntarengwa. Vuga ngo igicuku cya nyuma. Arabakurikira sizi ko hari ibintu byari byagerageza bikakujyaho bikagukurikira ukibaza Mana napfuye iki nibi bintu biranshaka hiki bikakujyaho ugakwepera ahantu hamwe bikakujyaho. Noneho igihe bikujyaho bikagushira muri position you can't go back kandi uri ahantu gusa atari Imana nta kindi. Ndanangira umutima wa Farawo. Farawo yari afite ikirero, yari afite ingabo. Icya kabiri yari afite amafarashi. Arangije ngo afata amafarashi, afata igare ry'intambara. Amagare yitwa amagare y'intambara, chariots of war. Afata chariots amagare y'intambara 600. Vuga ngo 600 yose bene data. Ariko muzi ko buriya hari ibintu biguhagurukira ugatuvuga atako Mana nige bihagurukiye. Ariko nawe ujye wigura Fanta orange. Ko hari ibintu bihaguruka ibintu by'amagare 600. Ariko sha no kuri buriya abajya Giputa bagira ubwoba. Amagare 600 y'intambara. Ukibaza hajya iyi ntambara ni kubera jewe, ni kubera umuhamagaro, ni kubera ubuzima, ni kubera aho ngiye. What's going on? Ukibaza amagare 600. Ako muzi impamvu
ikikubitsemo gifite imbaraga, gifite imbaraga kurusha uko ukizi. Ndazi ko hari abantu turavugana data rya jambo mwumva bitaryoshye, mwe muzi ko tugarukira ku igicuku gusa. Bwana sifuwe sana. Noneho Imana iramubwira ati we Mose, ndanangira umutima w'uriya mugabo. Umva ntabwo navuze hamwe kuri gatatu ngo Farawo azavuga, avuga ngo azavuga. Uzi ko nazavuga ngo azavuga ngo Abisirayeli, azavuga Abisirayeli, vuga ngo azatuvuga. Ari ubwo bavuze ngo azavuga kuri Isirayeli, azavuga baki? Bariza mugenzi wawe ngo bajya bakuvuga. Data buri wese afite ahantu bamuvugira kuri level ye. Buri muntu wese n'urwego rwe. Quartier iravuga, utacanye imbabura bakavuga. Ako murahari bene data ngo muri iyi minsi buri abantu bo muri quartier baravuga ahirutse se no gucana imbabura, kuko buri munsi ari kugenda gusa ajya kucyatsa gusa, tukabona arinjiye tukanaragiye. Ariko abanyegiputa we, noneho ahangaha ni umuyobozi wabo Farawo nawe aratangiye aravuze ngo azavuga rero Abisirayeli. Umva ukuntu azavuga ngo bahabiye mu gihugu. Mu Kinyarwanda sinzi ko babivuga neza, they are wandering, they are just wandering. Sinzi ko hari ibintu wari wabona bivuga ngo babaza ati asigaye akora iki? She's just wandering, she's wandering in the desert, she's there doing nothing. They are wandering. Ngo bahabiye mu gihugu, ubutayu ngo burabakingiranye pe. Vuga ngo dead end, burabakingiranye. Niho vuga ngo bageze ahantu birakinze. Bega Farawo uzi ko ajya agira amakuru akanabimenya. Imana yabibwiye Mose, ariko Farawo yari yagize ate? Yabimenye. Barakingiranye, donc haba natashwa. Ako bana yanjye ndafashijwe. Nanjye ndaza kumunangira sasa, ndanangira umutima wa Farawo abakurikire. Impamvu nshaka kumunangira umutima nuko nshaka kwiheshereza icyubahiro. Ndashaka mumbabare mu nyumva, mwebwe tubanye igihe Abisirayeli, ariko mwaretse muri iyi minsi bwo nkiheshereza icyubahiro ku banyegiputa no kuri Farawo. Ariko aba bantu babyumvise bene data, mwumvise? Ndashaka ko nabo mbaha icyigisho, ariko mwambabariye bene data. Erega nabo Imana irashaka ko bamenya Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashimira Imana ko ishaka ko abantu bose nta urimbuka, irashaka ko abantu bakizwa. Ako Imana ni nziza kweri. Haleluya. Ngo nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Ku ngabo ze zose nzihesha glory. Ijambo glory nzihesha icyubahiro. Hari igihe Imana buriya ingwara nayo igwara. Imana yibuze icyubahiro ibigize karansi. Ariko sinzi ko abantu babyumvise. Buriya uzakora ibintu byose ubifate, ariko icyubahiro ni cy'Imana. Niyo mpamvu natwe duhagurukije idushira mu bwiza bwayo, ikadushira mu bwiza bwayo kugira ngo ivuye ngo mwabonye urya icyubahiro. Ariko Mana we, ega na Bibiliya avuga ngo igihesha umwami iki? Icyubahiro niki? Ngo nugukinga. Ariko mwavuze ngo nugukinga ibintu. Yes, Imana rero yakingiranye Abisirayeli idashaka kubica, idashaka kubaheza muri pauvreté, idashaka kubaheza mu burwayi, idashaka kubaheza mu bibazo, ariko icyubahisha umwami nugukinga ibintu. Ariko mwavuze amina, vuga ngo la gloire, vuga ngo la gloire du roi, la gloire du roi. Nimuzigere mugira impaka ku mwami, kuko icyubahisha umwami ni ibintu akinze kabikinga amazi. Ariko mwambabare tukavuga haleluya. Ariko mwavuze amina, ntabwo ndondabareba tore kuno mumeze. Haleluya. Wandebe mugenzi uti icyubahisha umwami no gukinga ibintu. Imana ikinga ibintu. Ni bande bari ahangaha? Hari igikinga jewe nigeze guca mu bihe Imana irangingirana nkajya nyibaza icyo dupfa. Haleluya. Ariko ikagukingirana kubera ifuhe, kubera urukundo, kubera uburyo ishaka kukujyana ahantu, kubera uburyo ishaka kubanza kuguha freshere. Dore ukuntu Mana we, freshere zo kwihererana nayo. Ibaze bari aho ngaho, ariko Imana ibagumizaho. Yavuga ati mwe mureke
munyihanganire, hari ikintu ndi gukora kuri Farawo n'ingabo ze. Mwihangare mw'Abisirayeli mwe, mureke kunshiraho pressure.